Good afternoon, kakabsat. Damdamag ti may isang kakabsat tayo concerning the context. Ano nga resources? Ada ka dagiti mabalin nga i-advise mo, suggestion mi nga suggestion nga ibagam ka kami makatulong iti panag-adal mi iti dagiti books kun panag-adal mi iti Bible. Karkaro digi resources may panggap iti context. Usually maalam na kita ijay study Bible. No, ada ti study Bible you already study Bible, ada jay dagi heading na jay babati iti introduction iti book iti Bible, ada jay tinakasurat iti summarize nga panakaibaga na concerning iti konteksto iti dating nga book with there is Thompson reference, Chain reference, John MacArthur, NIV, or di ko natang Scofield, o anya man dagiti Bible pa nga adarata nga ada iti background book background na nga nakasummarize i-avail di ay makatulong di ay may sapay kat daytoy naawanan kayo mat iti study Bible mabaling i-upload yu di My Sword application apang kaji Play Store i-upload yu ti My Sword ngam tinaparas ko tinapalabas no Huawei iti cellphone mo haan na nga mai-upload jay haan na nga maawan jay My Sword jay Huawei jay tawan ti Play Store na di ay so apan kayo jay Google i-type jay Google iti download app My Sword i-direct na kayo jay main page jay ding application ket ada ti nakakarga jay nga box nga download My Sword PC or download My Sword Android. So i-click yu di Android para mapan di cellphone nyo. So nalpas yung na i-click di ay kita nyo di module di baba, ada di setting na, ada di download di ay, i-download yu amin di commentaries, makatulong di ay, di may isang apang kita nyo iti konteksto ka nakasummarize di book. So i-download yu amin di Bible, di commentary nga libre di ay, awan bayad na. Equivalent na di kat may isang library, di Bible dictionaries. Dagi ay maps kung dagi tidak dumapay nakasurat amin di jay so nga i-avail amin di ay My Sword no awanan kayo mapalin mat nga apan kayo jay Blue Letter so Blue Letter Bible mapan kayo jay nakasdemot lang ti setting na ada dagi ay commentaries free dagi ay download yu di ay na tumulong kada kayo so I think dagya iti mabaling nga resources yung nga mabaling nga pangkitaan. Nunukas pangarigan, ada kayo di Sam, ti one of the best nga nakita kang commentary that will help is di commentary ni Jack Hiles, di Psalms. Gapusta Jack Hiles, apang kayo di Google Jack Hiles on Psalms. Preacher mat lang dito ti Bible Bap. Nung ma-pressure ko lang gamin yung kastana nang i-presentar di Psalm ta every chapter in discuss na how apeng nga na isurat na ito, anya ti issue, and how do the Israelites use dating a chapter di biagda so ada iti rason no apeng nga surat data ure dagiti Hudyo there was a time so saron na data in what times war fiesta niya jayo nga maawatan so makatulong di so I hope and I pray makatulong dito yung advice di kapsat no pangalaan ti resources anya ti resources so di jay ti may bagak and God bless you kapsat and keep on.